Escolle Terra Atlántica, a terra dos espazos abertos, onde a natureza xorde inesperadamente e regala vida, onde hai espazo para respirar e lugares para quedar. Escolle a terra dos corazóns abertos, onde coidamos o territorio e as persoas, onde as lembranzas son tesouros que conservar, onde a vida é para vivila, onde tratamos a xente de fora como amiga, onde se selan tratos duradeiros. Escolle a terra das mentes abertas, onde a aprendizaxe é ben recibida e as opinións teñen valor, onde as novidades son defendidas e a calidade está garantida para que o mundo a disfrute, onde a natureza inspira a pensar diferente, onde o talento leva a innovación e a productividade, onde grandes ideas nacen todos os días e as novas tecnoloxías axudan a vivir mellor, onde o imposible se torna real e onde cada amencer inspira o extraordinario. A Costa da Morte ten luz, ten mar, ten forza, ten paisaxe e ten carácter, ten patrimonio, produto, servizos, empresas. A Costa da Morte ten talento e ten calidade. Escolle a terra dos espazos abertos, os corazóns abertos e as mentes abertas. Escolle Terra Atlántica.